tu ni hin ama sa live streaming sei bano ha khatna live stream board no input ti chu video le ai lo le audio chi input chi ding aban le system lut ding system jo le chun output ti ding ham mi hona na mu theina diu lang chu lut ding hin so chungai chain tun hin alim pumin tham khat na veki no hidin la hin slide thum kan ko jin chila hin khat na hin vele hon chila ama sai se jo camera camcorder a hilo le DSLR la ko na hung lut na dinga ngai cha video capture card capture card ai lo le video capture audio jo console epp ke tin na jong la hin video pen hi capture card chi hi ngai cha hi chi hi amen lang i se jo wa le sang khat men jong sang ni men jong tai to ding a hi tai 4K ai wanga het thim di khat chui piam tia le ai ho chu 4K a live stream ki bol lo in tam join full HD jong bolum be lo tam zon a bol kit lo hi in normal ta 720p akiti in na video chi HD ki pat na hi chi cha lang piam mi azang jin hi jong le cho di phal le them khat chu ki ven je banga yin chilaya chikan koi ho cheng hi cho thei ngen si ne hin hi sa men lom zo cho thei yong ding hi hi jong le cho wang hin na cho le hoi te ding live streaming YouTube la cho hoi ta na live stream thei ding hi jin cho hai suggestion kan bolin video capture cho hi ni pi bolam tele ama sai sei bangwa cho video a fit ki pe pen holaya helu ding in HDMI connect la he ding a hin chila he api lu ding aban le system lu ding a hin hi cho hin render a bolowa asu nia bu alim chu system le ai lo internet la kai zo na ding a he asu nia wa cho hin fit api o hin live streams dang mun langa cha zo na ding a chi a cho hi lo wa he le na video chu ki dot na tang chot ding che ho khum ji he webcam ai lo le camera na za nom le mi ta zoom zaw na ding hen lang ai lo le meeting ep bol na ding le na man no ma le cho hi ngai hin cho khan hin na nei lo wa le nang chu video camera nei lang ai lo le DSLR nei yong la chani thei lo de cho ke khat na nei angai je amen ho hi Amazon a hin anoya linga yong kan koi ding a hin in vet thei zo he ha ba na tu na chiu tin tu na he piam tia le ama sa chon ka sei ta in camera ho hi clean HDMI ai lo le adi sana DSLR na cho dinga le live stream bol na dinga clean HDMI output ane nga jin ne dinga chu them kha aman tam deu ngai ta ni camera ho chi ya chu camcorder chi Sony te sorry Panasonic te hi na line ke jen Panasonic V785 ai lo le 783 ki tio ipa ma o men cho hi cho chilai la cho ren cho hi za the hi tain kena mon ta jong ka ve kha en chi hi 40 plus man ding hi na ki sei thei pu na man cha cha ji chu Amazon ho khun tu la he chi ki so ra wen na Amazon ni han lang Flipkart ni han lang wei lai jong le ha ki so ra ji in aman chat chu ga het thei pu ni jong le aman chu store han lang online hi jong le 40 plus 45 50 yam tia man kal le 50 kal chu hi lo ding hi ni chu lang pya chi suggestion ka ba ji chu camera DSLR lo ho camcorder ho si hi them chakhat aren si 25 ai lo le 25k 15k ti yong ma hin yong le tam jon cho hin anabol thei ji lo them ha khan men chila hin azum jong hoizin 50 times a hin chong le line optical zoom 20 times na bol be thei chi a chu size ong niau chakhat a hin ki jan ta khat na ka kamu khat a hin chi a chu chi suggest kan bo ra hin a ba na chi ki no tin a thum na jon slide thum na hin computer le system ho chu itabang bang cho the ham ti chu sei zo tin
chỉ hi chat hi loading hi in hi zong le chỉ ta bong khat ni tham khat idea nei the na ding over kan sei no ma hin computer hi sei pha la chalaya kan go la chang he pi pen he tan din CPU he le processing unit central processing unit he chalaya process boarding hi na system hi laptop mi han lang desktop hi zong le a hoi ti ngai jin epc nam tia le chom khat phat chanam khat ni streaming live stream kan bola ko na ko jap khat choi ya le system hi na check the hi in na kho de langa na chi a anoi langa bar na click nga light task manager line na chi a epp ke mangam ti bon so ke ba ka check ding hi le line chla performance a he ka chi a like ka check the hi in na cpu hi epp ka za epp za ti le line na check the si memory ti pen ram hi line na check the this say like jang loading Wi-Fi or internet connection sila hin zo le sei ding jong le che ga da lao ten line che kin otin sila ya CPU hi apoi mo je CPU hi kin ta ki hel thei hello RAM ho bon zan upgrade thei na hi mai thei ni jong le CPU chu na ga mo hel thei lo hen chi da aman jong tam pen a hi ja chu chi system na cho phat la poi mo ta kha na hi che hin tua ai hon i sei ju inter te hi le i3 i5 i3 i5 i7 ti na uma hi ni tai khang to hin ai lam khat le Ryzen akitin AMD Ryzen 3 Ryzen 4 Ryzen 7 hi tai chi to kin hin chong he ai pi pen chu hi jong le chilaya ka sei nom pat khat cha equivalent to i5 hi han lang i5 be heading chi a generation kin i5 sunga he generation tam pi hin chi a chu 10 na pa na chung lang he 10 and above na 10 plus aji chu chila clock speed khu event na le hung ki khipa hen ji chu chila hin a core ki rahi in i5 10 generation 2 core rahi ale chila processing a process bol jo hi 2 core ha le double heading 4 core rahi ale 4 times heading hin chi a chu kin line hi jong le a hlang pi hi i10 single core be lo mai the chum de jong le 2 core be hong mai the in i5 hi phat i5 fa pa na hi 10 generation jo wa pa na wa a khai la lum lo ding hin chila hin camera khat hian lang ni hi jong le boy lo ding hin chi cho i5 be heading 10 generation and above i7 hi le 8 generation ni jong khai tho ni jong le i5 i7 8 generation na cho sanga i5 11 10 generation tio e cho le chun lang khan a le ha zo hin na chi cho aman jong chu hung ki men zo ding hi jai aman hlom lampong a hoi ding ti hi jin chila hin i5 heading 10 generation and above inter a hilova Ryzen te AMD te hi ale equivalent to i5 10 generation or above na chi chu ka dei sa hi abana GPU hi EPHAM GPU tiale graphic processing unit akitin chila hin izo a capture card sei jo khu graphic card chalaya graphic processing unit chito hin ana to on he ke bonga hi nei wa khat hin EPHAM tiale camera pa na hung pa processor bola system lu na hin chi capture card kiti so hi na video capture card kiti so hi zo alim event no so hi chibanga chu ale direct into a system apa na thil na play go na le chilaya GPU hi a hoi lo wa le a kai thei lo hin tang to chot kit ding a hi ja cha chila GPU hi ngai chan GPU jong hi type ni amen khat cho hi ale integrated hello le share kiti na integrated hello le share GPU kitin chi chu ni pi tin ham tia le
tua screen ho hi ipg ke muthem ti le gpu ja gpu lo hin system at te ni zong le share all integrated akitin so hi ale system run thena di mai ai lo hard lo hi belam pe na se din hard lo hi in abana chu dedicated akitin dedicated chu hi ale a chom be aki at ti di tan na ji chu so ai dedicated na to ding je te ka na banga chi na nei lo wa le share bo wa he na bola le chitabong share la na bola hele share gpu bo na system a chum hi ale software in a board the thon kya khi lo ding na phan mo le software board the jo na hat jo mai the hin live stream lang hung pha no le chong hi sei ki dio hin tu ading a cho heading cho le dedicated hile gpu hi dedicated 2gb be na hile chi cho dei sa hi in aba na hin ram kinin ram hi e na pa na hi thei ding hi alang pin chi adang hoi qualify hung iswa le e jong hi thei ding 8 into 2 times 16gb jong na alang pia chi hoi na la le 16gb hi a support ding hi tain chi ya cho ram so 16gb 8gb jong hi thei ai wa 16gb na bol le chun hoi che ding hi aba nen po de live streaming ki bol masanga lo la imen masanga he na ki ha ho sa be lo hin por he poya pai mo ni zo ai vet na wa chu capture card video capture card ho chun ep se wam tia la por ho 3.0 na 3.1 ti au ma hin 2 au men 2.0 2.1 ham 2 ti ham pe hin nai zong le 2 series 3 series om hin chilaya he abol the now he akhi agi hi hin chi ya chu 3 ho in a pi zo hu 2 ho 2 times 3 time hello hin chi 10 times lang la ki hi mai the na speed chu chi ya chu port hi 3.0 kiti ho hau manga jin tu jong le chi keu chu hi lo wa iza no mam port he atam de onga yin na usb port kiti pen ko usb so at least 4 hile phan te kati na 4 or 5 be le ai lom khala chi i ham tia thumbo anom kha jong le lang kha na jon correction na bol na thei au men epg nem tia le tu lai chu get jet niau cha tam pi hin na che i ham tia na cho adang jo se qualify ya chla he pon he ni thum be wa te ting wi chain asus te kho tam koi be pa man lom deu ho 50 60 70 80 man law no pot kho khat kho lom chao ma hin chi ja cho them khat aboi hoi na jim chi ja cho pot he tam le pha in 3.0 ha pa na chung lang 3.0 a hi la pha jiang na cha pa na he de cho le pot number tam ding pot cho li be 4 pot be han lang chila 4 pot be no ma le chila ya he iza nam khat he 2.0 2.1 hung hi te 2.1 ti ho hung hi te ding he ji cho 3.0 bon chang ya pot pi ka kha be bon na laptop system moi ji ya cho a pot he li be yan lang hile nang dinga extra chum periphery na cho ngai lo wa na man the ji hung ding he chale ha china motherboard ka ti chi koi ngai be jong he bo necessary be pon tin hi jong le motherboard hi ep ham ti wa le hi chen hung zao chun he jong he sa ve jong ve ho si chen ve ho chun he jong he sa mai then motherboard ki ti che le plate kho hi yeng in na plate na kho motherboard sunga kho ram hat na ding slot ni le thung ma hi tham khat motherboard lin ho cho khat kun khat bo na ni ding cho chu upgrade boy hin na ji chu ai lom khat le graphic card to na zat om hen na ni le thum jong nom the alin de ya che them khat a hoi deu se cho pha len slot tam koi na the ti ho via chu ki vet nga yan upgrade bol no mi le chi a thang pia desktop cho ho ding he na chi lai laptop pa he ti chun adang be se loading ka ging chain he chu ram thun be na de chum ding a hin a hi wanga desktop banga chu APH ide ya CM the na chu chance lom de laptop pe nai hi chan chu tunia i se ri wa ka ga de sa kha na hin
chi ho hi i het thim lo wa le hi bi ha a khonung le boi the thil tam piom ya cha aman cha abula pa na in he no wa a chai chan i hlun diu chu pha hen a chai na le practice ma piam a ta bor jong ni le thum se chi sequence chi utin 1 2 3 4 lang i hlun pha no le 3 ham khat 4 lam khat na kon thang pi in i khat ho ta chun ve khom lew a bor de dan ho to ti ang video hen ka ming ting chu pha da chun ve khom lew han phan tin ama sa a ke pet na na velo ho in a link description ayong kan ta ding hin in na ve thewin te tu na sei no mo hi chani tan te